Beti lok bele kaka vuma liele Honorable Muhammad Ssegirinya MP meka wempe North Committee kamete anyim chaka committee kumbeti janga meta mayubo lok me yera isi kitika wache gen kon kibe kuoro bunyi lok bot parliament ka wek ngenia tika ni ka kirama chako by election ani chwanyo ako kan wiye wanu ringi pa ngeyo pian 2026 dong chok nominations will be in 6 months ko in 2026 so inero mega ka dokitimo by election ngar mono dirak dua bi chele ken da ko dugu da campaigns men rong balo no chana ko atamane advisory mi parliament mi rogunan kong matot ne duwe mudong eni ono pore onyo chek mi parliament wajni kangara mono to ke Leyo ikare malakwe. How long does it take? Mikelo ngare mo manyian nyomi wach ni ye mi robetie. PM ema beru chue chuny matek. In a human kap kuo pa dana ma ching juini. Ngare mo furu tawe fut ki yo fut putia wacha bera chele ngom. Ero dano teka woroken peny ke mero Leyo ko tieneo. Do penya ke kene wacha ni chuny dano charo kwe. But what in ko ringe kanya wachene man Ssegirinya ma food breaking news furu tuja wanywa ko kanya wachene kumbeti emotions padano tiyo everywhere magiti ka par nene o deno chando twal makadi monitor magiti ka ayin ka bere nebe sit nebe parliament be gidwonga ta so any is it's only human ne in keto the world will not stop, it will move ahead and kijeme weng dok tichi lutinga but family niki come will move on inero no tek both family can attack both jomo kana magiti teni ko woro geranyim wangeyo enta mero wachi for now wachini no mero kile kare chot no football pore ket magen go ayo ne ki kor kong advice ki both parliament ni rwateni atawani mero kong commissioners go kare go wachwa ngomo botime how do we proceed ento bana pege wache ema ma arange ne kiteng di ba mo bero iken pen nen chalu dara ngwana big money angwana beach bado chung tie mago yo peo gi merong chara ka chung and the former leader of opposition bele jamu ka woye upenyo be wanye ne ujone nyeri football to era wono to ka go campaign iken gang nyi ngaro chelo go wa ngengo wateka yupe beyond to pa nyeri wante yupe ben mi charo 2026 piano nyeri po botewa po bodugo so the one pot yupe me mi tie ko tamatie robot berikero te kwene ento wati aingo 2026 erde penye ke ni MP mechanic ye kombeti ke kere office 2026 donc duya bi chel no bin da ke chawo nomination no da mero da ke ba tiki chene mano bala da mi chero kanene e yupe mi 2026 any weng la pen mo coupe ki na kenyo mo miro waniang matot ada ini wakor waneno ento by election mira ki bet kere me cholo wangvu ka wempe North constituency no gi mero gi ket la wange bariaro chung pilok gi i flow me